آلین کو رخنه وان جی لسر تمام پیواجویا هلبجارتنه هبو بتایبتی رخنه وان لسر استراتژیا کردان پارتیا کو دنگ کردان وردگره هبون یک جوان برز آلتان تان بو سیاستمدار کرد کو بره بخوجی پارلمانتریا HDP کریه دمکه نها او جا آمده لگلمه مبنیرن ناریناوی لسر انجام این هلبجارتنه و هر وها استراتژیا کو کردان دوی هلبجارتنه ده شوپاند چنه برستان تو بخیر هاتی روداوی از یکسر جمسلا بشداریا کردان ده هلبجارتنه ده دست پی بکم و گلک جاران رخنه دکر یعنی ودگود بوی رنگی نابه شاشه شاشید کدرا و استراتژی دبو بدیتناوه؟ مرحبا جوارا او هالبجارتن يعني بري سال دو سال انا تين مناقشه كرن يعني كيجان تكتيك كيجان استراتيجي راسته او gelek mehan eme nikaş dikin. Li hilbijartinê de Birêz Tayyip Erdoğan stratejiyê xwe ser dû tişta ava kiriye. Ew her dû tişt çi bûn? Yek terör heye HDP PKK'yê ew dixwazin welatê me perçe bikin. او دخوازن سینور ما خراب کن او دخوازن او نتوی ما وندا بکن او استراتژی خوا اولی او جه همو مدت هلبجارتن دیجه او آخفتن میدان تلویزیون آنی زمین و گلک داخویانی او سروکاتی HDP و PKK للتلفزيون دا للسينفيزيون دا تماشا دكر لخلقي دا او جي بآخفتني خوا آلي طيب أردوغان كرنه يعني يك دركات قوتي بشتي ويه البجارتني أمي آبو بردن آد دركات قو أمي عفرين وقرين ديسا أمي كرد زب بکن یک گوتی اگر امی سرناکبن پشت هلبجارتنه امی شرع اهلی یعنی گل امی دسپی بکن طایب اردوغان جی او داخویانیه وان قسکرینه وان مال خانی تلویزیون تماشا دکر یک يعني استراتيجية طيب أردوغان يكبو بس مخابن برز آلتان يعني برز تان تدبيجي أو داخوياني زانبون هاتبون كرن يعني دميكو ريفبرين PKK أو داخوياني ددان تدبيجي بزانبون بو لهف كرنك هبو يان داخويانيين بيكو هايوان جي هبا وي أنجام بجهيجا كو بوي رنگي دانه يعني سؤالك قالك مهم او سهل بس كس نفيري جوابي ببدا دو احتمال هي يك او بزانابونه يعني اگر او قص نزانن قالك او تشت بردن دويمن جي يعني او زانبون يعني نتيجه وان هر دو احتمال جي گلک گرینگه اگر بزانابونه گرک ایرو او کاری خوا ایشی خوا سروکاتی خوا گرک و بردن çünkü eğer ev gel nizanın sosyoloji Türkiye nizanın taktik Tayyip Erdoğan nizanın demek ki jeali siyaset tiştik nizanın ev yek ev stratejiye Tayyip Erdoğan diyeminci ev bu din, iman, Kur'an, Allah, peygamber لهر دريده قوتيه او بي دينم بي اولن بي نميجن نزانم بي روجينن اوجي يعني هندري جهبه اكو لفكر كماليست دبون
او جی دیسا آلی طایب اردوغان کرنه چاوا به گوتن خو به قصه کرن خو به داخویانه خو گرک انسان درکتی او گوتی او هلبجارتنا رژیم طالبان و کمالیستایی یا چاوا انا او رژیم طایب اردوغان طالبان بو انا ساحل ترکا yani Türkiye Antalya Haya Bodrum Marmaris İzmir her der meyhaneyi met'amı lokantayı plajı yani ev hayata Türkiye u Taliban çava ve bibiyek yani evji bir siyaset ekva انجام وان هلبجارتنان اگر ام ام بینن سر کردان انجام وان هلبجارتنان و باندوره که چاوا لسر روشا کردان بکه با آوائه کی گشتی و تو گوهرتنک ده مثلا کردا ده چه ببگلو؟ Yani ana Hayat Tayyip Erdoğan tişki baş nafikri nakhwazı deste meda deste kurde meda tişki tüneyi. Yani yancı tiştik tüneyi yani. Yani bir ana mesela denge HDP sala 2015 sezde nokta yek bu ana ketiye 8.8 Nav Diyarbakır yani ev merkezi siyasete meyi Diyarbakır 2015 dengeme sedi 8 bu yani sedi hafte u nehu niv bu 8 bu ana ketiye 6 19 puan ketiye 19 puan Nav ve Diyarbakır اجبر وياها انا او 6 مليون دنجي HDP 6 مليون 7 مليون كردي ايكو دان دنجي وان AKP و partiye dine 13 مليون دنجي مهي ما تشكي صافي نكر دست ما والا يعني هينجي دبيجن ما قزنج كر ما تشتك غلط نكر siyasete me rasta yani hinci fedi nakin befedi disa dibêjin em qazanç gün û em rêyekî rast bin. Alo. gelekî spas birêz Altan Tan parlamenterê berê yê HDP û siyasetmedarê Kurd ji Amedê li gel me bû.